Central Lairam Longtlai, the Lairam Times minin nan kut kanin tlai na thongni kuleli nyang Zarhthumnak THAWNGCHIMNAK kan ngei lai cha adi dong tiang rangai cheu dingin kanin som na thongchim tu malsom tluang Raldo chuama mi Chinlen chawza ral kap na Government of Chinlen CM ni eve East Lairam Thantlang khopi laka do chuama liawa Chinlen chawza Chief Minister Shwainakin Chinlen chawza ral kap shwai tu na ton nak wangei in an her hai bom nak an vape hi khwal lama hin chawza le in Ministry of Home Affairs Minister Ministry of Construction Minister Ministry of Electricity and Energy Minister ni anzul tia Government of Chinlen ni thong ni kulali nyang ni hlei sari a an Thantlang penga ralsang an kyan nak nga Chinlen chawza ral kap ni tilim Operation 4 chu an thok I Thantlang khopi ralsang ria buk ngan bik le Thantlang penga a ralsang an kyan nak nga Chinlen chawza ral kap ni tilim Operation 4 chu an thok I Thantlang khopi ralsang ria buk ngan bik le hakha le Thantlang kar ralsang ria buk me pasha shrong an lak chang Thantlang khuchung NLD zunga ralsang pol hi anumi Chinlen chawza ni chunzanin an ka lengmang ko ri na aro hlana Chinlen chawza an lakho lai zum ase Mizoram CMUS a akal lai Chin Trinsor Mizoram chawza Chief Minister pu laldu ama chu thongni kolali jing nilia Indiana Chin mi zapi heton nak an ngei lai tia kan the Chin Trinsor Mizoram Chief Minister Pulal Doma US Kalnak Ding Kong He Petlain Chin Community of Indiana ni chun Chin Community of Indiana Somnak in Mizoram Chawza Chief Minister Pulal Doma chu thongni kolali jing nilia Indiana Chin mizapi heton nak ngei dingin arak phan lai tia lunglom ok thong kanin than na Chucha Chin Community of Indiana ni chun Mizoram chawza Chief Minister he ton naka hin bawlawin nanrak itel chiaw nak lai kanin som na tia thongni kulali nyang leithuma anlang ter Chin Trinsor ral zam cha Mizo holchon nak an thok Central YMLA College siang chachim funtom nak bu Mizo Literature and Language Teachers Academy nahni thongni kulali nyang leiruk thokin Chin Trinsor Manipur ral zam cha dulian Mizo holchon nak an thok Mizo holchon nak on nak chan hi RAY Hall Falkland atwa asi Professor Lalnun Tluanga Vice President CYMA ni shwai in CYMA General Secretary Professor Malsom Liana ni report pe in theater nak chan man asi Mizo Literature and Language Teachers Academy IO in Professor C Vanlal Shwaya ni bia chim Central YMA President Lalmachwana ni Mizo holchon nak hi a on CYMA President ni chunral zam nani Mizo holchon naka Mizoram siang chachim thiam nani an inchim na ding hi nan van cha tuk Mizo hol hi ichon nak cha long silo mi phun I funtom nak cha a abepi tia chim in le ral zam na chu I phet chem lo in tha ten chong ding in pia acha na Falkland venga Manipur in Ralzam araklut mi nahi chungkhar somnga le pakwa ansi amilu in zahni le somnga shong ansi Manipur district kipin arak phan mi ansi dulian hol thiam andu kong CYMA sina anchim CYMA tang literature subcommittee ni pezul cholin MILLTA he chuan khat dingin minthut nak ser cholin dulian hol chon nak hi an kalpi chol college siang chachim nani hin zarkhata zanni dulian hol hi an chim na lai Mizoram kokek hartong le ralzam thongsomli le thonga cha India chawza ni fachang abom Mizoram kokek hartong le ralzam thongsomli le thonga cha India chawza ni fachang abom Mizorama kokek harnak ruanga in lorok mi le in param in ralzam araklut mi minung thongsomli le thonga na bom nak ding fachang kror nga manhu chawza pini Mizoram chawza sina pek nak cha thongni kulali nyang leili a Ministry of Home Affairs sina aphan
Chief Minister Pulal du amani Mizoram ko ke kharnak kan ton cha in lelo rogle in param boy nakin kan unaw ral zam tampi kan ram e an cha Mizoram a fachang a her ngai kong thongni kulili niang niruka chawza pi sina achim Mizoram chawza Food Civil Supplies and Consumer Affairs zokhen tu Minister Pu Bilal Chanzawa he malak nak zuldoi in Ministry of Home Affairs ni chun Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution mang in Mizoram chawza Food Civil Supply and Consumer Affairs nol ngei tu na sina Central chawza ni Mizoram cha a fachang her mi pek asikong hi chachial in akwat na hi fachang hi ni somruk chung a an lak lai ko ke kharnak le politics thil ruanga ma in lo tanga kholoin lungthin tha jang der ngai ngai na ruat in aidin fachang an nge kho nak dinga malatu Mizoram Chief Minister le FCS and CA zokhen tu Minister of State Pu Bilal Chanzawa malak nak chunga ZPM party ni an lunglom bia an lang ter leya chawza pi chunga an lunglom bia an chim phone FCI le FCS and CA a rian chuan chawza official nani Mizoram chawza malak nak alotlin kho nak nga asi kho chung a zwami hi asung loi tuk tia ZPM General Headquarter ni thongni kulali nyang kulali a anlang ter FCI le FCS and CA a rian chuan chawza official nani Mizoram chawza malak nak alotlin kho nak nga asi kho chung a zwami hi asung loi tuk tia ZPM General Headquarter ni thongni kulali nyang leili a anlang ter LADC rammun le Assam Rifle hotu ni ram mizapi himnak kong che thongni kulali nyang ni leilia Lai Autonomous District Council Chief Executive Member Pu Silal Monthang le Assam Rifle Commandant Lungle Colonel Jaswinder Singh na chu ram himnak le mizapi himnak ding kong an che Pu Silal Monthang ni chun Colonel Jaswinder Singh Assam Rifles Commandant lunglei ni arak len mi chunga alunglom bia achim kan ram ni aton chu ma mi thela hin hopo kan ifim kan chiao hau international boundary nai khwasa kan si hleya kan unaral zam zemuzat an anma mangin thil thalo a thupmi a kho cha kan ifim kan ngai a her tia Assam Rifle how to sina achim Colonel Jaswinder Singh Commandant ni chun LADC area to international boundary nai asi itlon kai nak zong a foi jang hleya Myanmar ramni boinak anton chwa ma liao asi cha mizapi an fim kan a her mizapi heram humhak nak a tuan khat nak thange a her ngai ko tia achimve CM le Assam Rifle how to hi malak ning dingkong ram mizapi an himnak nga kong an chei I ven himnak le mizapi himnak ding a tuan khat nak tha se tia bia an khya LADC CM ni Independence Day sun hle a at home atwa mia ram shwai tu na anitel thongni kuleli nyang ne hle nga zinga lungtlai CY le playground a P. Larinpui Health and Family Welfare Minister Mizoram Hetia India Independence Day voi somsari ile pariat nak chulom ase jinglei suimila pariata India ram puan lang thlai in parade contingent kulle ni ram puan lang upat nak an ngei P. Larinpui Minister ni zalon nak mai swang na upat nak ngei in Longtlai District chunga ramkul chawza malak nak phun hleya ADC pani LADC le CADC chanchau nak cheu khat achim Pu Silal Monthang CEM LADC ni Independence Day sun hle a chunnu swimilam pakhat le chewa Longtlai Circuit House at home atwa hi a hin ramshwai tu anitel na Longtlai Jipeng sise official mi na NGO shwai tu na anitel Pu Silal Monthang CEM LADC ni chun at home LADC ni atwa mi bepi a cha in arak itel khomi nandilak chunga lunglombia kachim India ni zalon nak amu chamtuak Independence Day kan ngei kho nak ting a zalon nak cha mai swang na upat na kan pek na India ram sung loi a hin ram mizapi kut kan tlai na Pu Sang Hulian Mwalchin LADC Deputy CEM designate ni Lungtian Khwa a Independence Day manpi Lai Autonomous District Council Deputy CEM designate
executive member pu sang hulian mol chin ni thongni kulali nyang ni lenga a lungtian khwa Independence Day lomna ka khwalian in aman pi na pu sang hulian mol chin ni chun zalon nak cha do thlen tu mi phun pasal thana upat nak pe in nukir lo in ram cha a do thlen tu na thong in India ram chu chowo phun zalon nak ram mizapi lai rel nak ram sung loile vulei chung ram dang jong ni an upatia achim khwalian pu sang hulian mol chin ni chun bial mizapi thimmi si bantukin asi kho chungin khwatlang than chho nak a asi kho chung in zuam atim kongle chawza malak nak phun than chho nak kongle an rian chuan nak tlamtling lo ummi le an rian chuan nak in khotlang than chho mi pol achim phone lungtian khwa I the Independence Day lomnak a hin parade contingent pariat ni India mi phun pon lang kutlai nak chu pu sang hulian mol chin ni ale I inom sai nak phun to asileya bial tu MDC pu sang hulian mol chin ni laksong lebom nak je mozat aphot sam pu sang hulian mol chin hi executive member pu L Daniel le chawza mi bepi chewkhat ni antelpi LADC executive member pu HC Lalthom lian ni diltlang sauta Independence Day aman pi na LADC executive member pu HC Lalthom lian ni diltlang sauta Independence Day aman pi na Lai Autonomous District Council executive member pu HC Lalthom lian ni thongni kulali nyang ni lenga a diltlang south khwa a Independence Day lomna ka khwalian si in aman pi na Lai Autonomous District Council executive member pu HC Lalthom lian ni thongni kulali nyang ni lenga a diltlang south khwa a Independence Day lomna ka khwalianin aman pi na pu HC Lalthom lian ni chun ramlemi phun pasal thana thongin India ram chuma te lai rel na kip ngein mi phun kip zalong te in nak asi kho zalon na ka kho nak nga mai swang tu upat nak pe in diltlang south bial mizapi chu Independence Day a kutlai nak angei na pu HC Lalthom lian ni LADC chawza a ram mizapi janglei choi le khri fa bu na zum ngam nak affect tron khat nak in than chho nak a chwa ton LADC ni than chho nak ding tampi angei cha a chawza mi le mizapi chanrwal in hlothlin nak mu peng ding arwa chan kong achim hivial hi atutan kan thawngchimnak chu asiri I azau tu le angai tu na nan di lak chunga kanilom mai zar leya kani tong than te na lai